Yebo, ingane zothi impela sibona laphana ke insizwa iqhamuka phansi phana ke emdletsheni kabanye bathi isemtubato babanye bathi ke isihluhluka kulona ke igcwame lisha njengoba ke selusoxolisa ukhulu kubathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi. Bafethu ke mphana basikhuluma kakhulu ke ngicela manqane nibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi njengoba siqala nge channel ake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell kuzira zonke izindaba keshisayo nazo ngizitrendayo. Hayi ke wengane zothi impela sibona laphana ke igcwame lisha njengoba selidlulise ke uxolisa ukhulu ke bathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi njengoba ke lingakwazi ngoba lifelele kule micimbi ke esikabala laphana ke okamenzi kweyimenzi homecoming kuphinde kube ke iMad Saturday kuphinde ke kuzoba ke iSpring Affair. Kanti ke wengane zothi impela ke igcwame lisha bese liveza ke isizathu ke esenza ukuthi ke impela ke lingakwazi baliphumelela kuyona le micimbi njengoba ke ivula ke namandla ke yenye yezimbangela ke lidala ukuthi ke lingakwazi uba lifinyelele phakathi kuyona ke le micimbi ke ngesikhathi ke wenganeza kwethu impela lona igcwame lisha ke bese lizithuba phana kubathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi ke liphamisa ke izandla ke phezulu ke njengocabashi lethi ke yobe ke bathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi. Hayi ke wengane zithimbela ke zinjalo ke bese niphathele zona la kwimbuzo sithi MTV sithi nje impela ke asihle ngobonda idibane yona ivideo ilandelayo.